Ole tuntrum chuhai civil hospital Aizol civil hospital chungchang karon sele dona doctor te nurse te kanvademna anishan lawa hetinga kanti hianin atha zonga man son theinan le claim tal ani siam tha theina thura ron siam kan ne tuntla tlatir lok pok khanin boina omle an imela ni kha chung lek pon customer an nga don ti asiata damlo en kol chau nen han biak that vek khachu a theilo mai theibok ma se han ti tiang mi hring thau thau damlo en kol ngai an nia an damlo te thata ka lo biak sham khachu an ti tur an duty ane he an chiar taila every thakir khan ka fanul le katonu kumsom pani te civil hospital orthoa anin tira pon lama nurse duty omdan moilo ziale thil chin chang shelo thintlang unaute amu sijia aron sei ngal bor maya tu te po anin tirang khami muna nurse duty khan a duty a shelo hul holane katanu thanglain amule ngala sola tilutuka asoi reng mai khalaya nurse duty kha ila chin fo chuan apoi khopang damlo lotan puikha ina ani e ivin turani lo tinaron seine ni khachunga damlo en kol ringot po hi atam tham dona ha po an ha na te an mood off na te kha da tha sham sela damlawa an rudik tak pejok sela chuan khan mood off na le an ha na te kha abo jok ngayarin omani nakina keini pon lapan ve kan duanga hetinga seineu an kaireng chuan panawacha omdon lo te lulem amai ro chu hetinga soi wang hian athok zongjong nurse zongjong te mo doctor zongjong te an sol veke an thalo veke tina nilawa then khatte kan soina mai ani e mir thai chan haile mihar sa te panna mun pui berania Aizol civil hospital hi chu wangin doctor emo nurse emo duty te hianin andam lo te hi thataka an biak thin turani achan chu an mani damlo te awanga he hospital hi om thei chawni sia heta pakhatin aron seile boka civil hospital doctor pakhat a ming chu kalasoiri lawang kanaw chhul kan sarakha chemo khaine tor poisa in nei lo chuan kat mi don lo cheu ati mi maya chemo khaiman atausia railroad chu anadu vong khop mai harsa chungin voini chu akhai via ma se aboral tangengia I khailo chuan ken kol thailo che itaite achuak vekangte atia doctor te tongkam hi damlo te tan an thlamon na ani thina chin male tina soine mi har sa zolte panna mer theite panna mun phuania chutianga mi har sa ina achul kan sarawanga chemo khaine tur neilawa lot mi dulo mai chu anun ron thlama ma lo mo ti tepo rilro om rum mai doctor ngat phei chuan tongkam hi kanuluk le zolanga ya damlo serious tan phei chuanin athlamon thlak don violo ne tongkam kandu tuilo hianin damlo tia thui tak ain ngal ve thaya chuwangin kan tongkam te kanuluk sham hi apoimo mane damlo te chunga hianin eta pakhatin entikum nge kashetolo kan then om anpa police ania anno naw nei turpo poisa an nei lawa civila naw nei turin kan kalpuya zan khuain naw ovaya jinglama chuan annu chu amit mengte aron boita waka kathina min no atia keichuan kapi je achi lo mi katia athok to te chuan je chi ani to lo minti saka nawte nei tur berte la chuan poisa nei si lo tholoka dutlang dam do in lam ka kalpuya achul ain hong lo ni in chulin honna anda relo tea nawte chu thatakina nei civila khan ompui rengila chuan naute le anu khan anthi puin karing tinaron seive bokani hai hia dikna lai chin omve bok civil dam do in lam a hianin dutlang lam hi an fak vio zel maya atha ani che kangchu hei heta po hianin hanen taila Mizoram chuan dutlang hospital tlokhi anom lo ka ti vetlat keichu doctor le staff te an felsi bikan nom si ngai zong ta emo ti mei tur khopian min dotin min betha a fel hi kati lo ani e doctor le nurse te phei hi chu damlo tan phei chuan an tongkam tha voi khat chau po hi damlo tan hi chuan damna hi athling ve tak takasin tinaron soine
Comentam takapo Aizawl Civil Hospital bikichu soi sep akaina sati po alang theya afaktu lam ain a soi sel tu Aizawl Civil Hospital hi chu atam biklat maya amakhop mai Durtlang Hospital ero faktu antam phian maya hospital lama thunei tu sanglam hianin heya hianin masona chakjokin ki han pentum sela chuan Aizawl Civil Hospital a soi sep an kaina le Chen khatina damlote an ngai sak that tok lo na te po hi are do ma na ti te po rel ro om rom rom ane mani ti chen an lak sak tur me chino pang kumlemi vel om te kha atap na sal tuka a lau kha ibeng chingla tuk email che si te anti anu khan aman beta annuwa athok hoin an man bet vele email che si amo I travel si te anti ka fanu tiang khan han tong khum ve se chu anu la kha ain run mel sia email che si anti ti khan zalo dewin a then ve tok troka ka khong izok lutuka tinaron seine Durtlang Hospital po hi Civil Hospital ang tho hianin pantu damlo an tam thoin arin oma amai ro chu damlo te hi anen kol thain an kher emema ke ngei po hi Durtlang Hospital a voi khacho komve to nge nurse te doctor te an felin an zaidam emema mi an kher bok eta pakhatin tin ron seile a kan fanu Aizawl pasal nei po Civil Hospital a naw nei turin an kala lei noya da tur dam doyan pe a naw veina emo atia ada ve maya anu dewa angai thalawin damdoi le noya minda tir hi enge omzia tin nurse te azota nauti tlakna anlo pe ni in an lau thong arangin zeiturin an bo saya zei ngai lawa nei thei khan nurse te film kholo wangin zeipui ato phata ani kha tuna po kongna te anei pha mer thei ten kan pan lo thei si lawa thinrim thlak thin khop mai thunei tulam ten ngei ven rang se alo ngotang tinaron seya haya dikhop mai Civil Hospital damdo in he damlo ten an panna sotang bok hianin hospital dang po hi an panna sa a hetiang emema Civil Hospital an soyang hianin soiselna hospital dang te hianin an tok velem lo an email chuwangin Civil Hospital bikhi an film khurna sat le zol angai pha ane eta pakhatin female surgical ward a duty nurse thau hang mel chideu kho kanu kan sar chaw to takha kompui ve kha ania kanu dam lo chaw tak mai a han rok vin trong kam mai nei tak tak min trong khum te kha ru an thar le thin tinaron seine keini mer theitan chuan ZMC anaw nei hi anuam min ngai saka an felin an fakom khop mai tin pakhatin ron sei vele boka heta pakhatin a reply a ZMC a kanwa omzo chia an felin be kan nom ka faklot nurse tele duty te mun phian nu ero adu da ma tinaron seine eta papakhatin kumsang ni som khan emergency wangin khovela kamngai berle kathi thlenga kamngai ni tur kanu chu Civil Hospital kan kalpuya casualty kan thlen puimeu chuan unconscious om to theyang tokin nurse le duty ten anlo eten ngala ti chuan female wata oxygen net min admita ni nuwa kanu chu aron har choka ma se ala chaw hle mai zan khachu ka ofanu tlerol hian aria puya ipon lama kom thum zandar ko vel bora katuno chuan tukvera tangin min kawa pute api hi athoka ha dewa nurse te kawashila ma se theikan eilaklo tlaphang su athale mayang mintia ti thu min shila nurse te lo chandan chu makati khop ma se inbeng dayan tuna ipi chu enge an tin kazota alangai reng atia minute ni thumvel ngak deula ala zielo chuan nurse te chu iwashille meidon nia katia ulrunom chi alo chungin pona chuan ka ngaka ahnu loka katuno chuan mitui hlapur chungin pute api hi athok arang tel nurse ho po kawashila anlo mu a kanron kalang antia tun thleng point anron lokal silo pute kalau thong ania aron tita thinrim mang chuan nuye kongka suran hongro tile kongkalama chuan katlan phaya kongka aron honga nurse duty station lama katlan phai ngala nurse an room ma anlo ti tui mel le kapi tin olsam tein milo chang khungai takin miron en sakula
oxygen le dangte ammo te po ani thei tin khongai na kangen le chuta nurse senior jok chu thawin duty na do kan lampan pa chuan enro thlangwal enge kan tia tilo tur kan ria thushima engwanga tunang huna mechiwata mi pornlut nge ini security kan mantir don che minhan ti chi chu kain sum zo ta bik lo ando kan chu namang khenga chumin nang hian I duty iti lo wangle idam lo mang ang ingi sak lo wanga lo lut kani ka report don che shero tin ka vo ve ta a thil kan ei lak lo ani kha tin min chang thil ei lak lo ani emo in thiar lak lo lai poni se idam lo zinga mangang anomani chuan I tlan ngal turan chu I professionin aken telani tuna hian kanu so I eten ngal donem kanu hian van doina lian jok atok ani vei chuan he nurse lukhum zom takhi I chan ve nge yang ti katiama che tin ka au kongkong dam lo om te po an harvek dam lo zinga nutling le hle ma puitling ho point nie atono point miron en sakte tin angen lom to chewa an lo ti ve sap tlangkom na civil hospital staff jinga abik takin nurse te hi an chapawin an thachi khop mai doctor thengkhat po chutiang tho engpo ni se mi puinang le ke awanga king ang title nei an ni awangin civil hospital staff te jinga tu point andam lote noi chele chapo taka milo respond ani chuan rigve thak thin tor puiten kan hlautlana antong kam le music lo tak noya konzal zal tur kan ni lo ti hre reng tur tin ron soi ne asoi dik khop mai do theina nei hi apoimo a dam lo le athok tu narsemo doctor tepo mase alu tuk thil hi omvea do theina hian achin tok anei turane aron seidan taka ti lo china chuan rigve thak mai tur ole khati zongkha nileri photsela athui don lutuka in ngei dante comment section aron sei ula Aizawl civil hospital a har satna in lo to ve to dante enon sai donia